Zdravo svima! Dobrodošli u video prezentaciju o algoritmima sortiranja. Danas ćemo zajedno preći neke zanimljive algoritme za sortiranje, pomerit ćemo njihov istorijat kako algoritma za sortiranje, tako i ovih običnih. Pomerit ćemo šta je pojam algoritma i objasnit ćemo princip rada i logiku rada nekih osnovnih, a i nekih možda zanimljivih algoritama za sortiranje. Pa odakle bolje početi nego od uvoda. Kako nekome najjednostavnije pojasniti šta je to algoritam? Recimo da svakog dana obavljate nekolicinu radnji koje se mogu predstaviti nekim najjednostavnijim algoritmom, poput kuvanja kafe, a ako ne pijete kafu, onda sigurno kuvate ručak. Recimo da je algoritam skup nekih radnji kojim rešavate dati problem. Hajde da na nekom najjednostavnijem primjeru koji svi znamo objasnimo šta je to algoritam. Recimo prelaženje ulice. Dakle, imamo dvosmernu ulicu, ovdje smo mi. Naravno, imamo i zebru, da sve bude zakonski regulisano. Odavde dolaze kola i odavde dolaze kola. Koji je najjednostavniji algoritam za prelaženje ulice? Pa, najjednostavniji bi bilo da pogledamo levo, ako nema kola, pređemo. Dođemo do ove polovine. Ako pogledamo desno, ako nema kola, pređemo i to je to. Sada, šta se dešava ako ima kola? Sačekamo. Šta se dešava ako ovdje stojimo i s desne strane nalaze kola, opet sačekamo. Sada, šta je primjer neoptimizovanog algoritma? Pa, to je kada bi se došli na ovu stranu, gledali desno. Ali ne ova desna, već samo na ovu polovinu puta. Neoptimizovano je to zato što sa desne strane uopšte ne dolaze kola. Dakle, optimizacija bi bila da se gledam levo, pređe, desno, pređe. To je to, najoptimizovaniji algoritam koji mogu da navedem. Dakle, kao što rekoh, algoritam je skup operacija, odnosno radnji, kojim se rešava neki dati problem. Tokom istorije dosta naučnika je dalo neku svoju definiciju algoritma, ali ja sam našao neku dovoljno razumljivu, a to je neformalno, algoritam je bilo koja definisana izračunljiva procedura koja uzima neku vrednost ili set vrednosti kao ulazne podatke i proizvodi vrednost ili set vrednosti kao izlazne podatke. Algoritam je sekvencija izračunljivih koraka koji transformišu ulaz u izlaz. Algoritmi nisu vezani samo za matematiku i informatiku. Naravno, najveći broj algoritama dolazi baš iz tih oblasti, ali postoje algoritmi i u nekim ne tako standardnim naukama, odnosno oblastima nauke. Recimo, tu je geodezija, formula Vicentija koja se koristi za računanje distance na površini neke sfere. Čak i u lingvistici postoje algoritmi. Primer jednog od tih algoritama jeste Lesk algoritam. Lesk algoritam jeste algoritam koji uzima dve rečenice i upoređuje reči iz prve sa rečima iz druge. I naravno broj preklapanja. Također u medicini postoji ESC algoritam koji uzima nekoliko parametara kod bolesnika i zaključuje da li mu je srce stalo. Toliko o uvodu za algoritme. Hajde čujemo nešto o istorijatu. Kako započeti priču o istoriji algoritama? Pa, hajde krenemo hronološkim redom. Otprilike, malo pre sam rekao da je kuvanje recepti za kuvanje su jedan od najjednostavnijih algoritama. Pa, sigurno su ljudi od vajkada imali potrebu da dele recepte za kuvanje među sobom. Također, 3000 godina pre nove ere su se razvili neki algoritmi koji su veoma slični ovim današnjim koji mi imamo. Dakle, 1600. godine Vavilonci su napravili dva veoma značajna algoritma. To jest algoritam za nalaženje kvadratnog korena nekog broja i algoritam za faktorizaciju polinoma. Također, ljudi su imali potrebu da šifruju, odnosno da enkriptuju svoje poruke. Tako da su Egipćani i Persijanci bili prvi narodi koji su smislili tako neki algoritam. Najbitniji algoritam iz tog perioda pre nove ere jeste Euklidov algoritam, odnosno algoritam koji se i dan danas koristi. To je algoritam za nalaženje najvećeg zajedničkog delioca. Algoritmi su se vremenom razvijali, ali do pravog razvitka algoritma i te oblasti cele dolazi u 20. veku. Prvi značajan algoritam za našu struku jeste Turingov algoritam, koji se javio sa naravno pronalaskom Turingove mašine 1936. godine. Prvi algoritam vezan za našu struku i koji je veoma značajan kao algoritam za sortiranje i malo ćemo kasnije nešto reći njemu, jeste Merge Sort, koji je razvio John von Neumann 1945. godine. Posle njega, tu je Danzigov Simplex algoritam koji je 1947. godine razvio George Danzig. Radix Sort 1954. godina, njega je razvio Harold Seward. Shell Sort koji je razvio američki naučnik Donald L. Shell 1959. Quicksort koji je razvio britanski naučnik po imenu Tony Hoare
1962. i heap sort koji je razvio J. Williams 1964. Također, ja mislim da ovo bio jedan veoma kratak pregled istorijata algoritmima, pa sad ćemo krenuti na konkretne stvari, odnosno objašnjavanje šta je to algoritam za sortiranje. Sada ćemo napraviti neki mali uvod u algoritma za sortiranje. Navest ćemo neku malu kratku definiciju, objasniti na jednom primjeru i čak objasniti jedan veoma lak i ne toliko složen algoritam, to jest insertion sort. Također objasnit ćemo i šta znači ona kompleksnost algoritma, to jest notacija veliko O. Prema ranije pomenutoj definiciji, šta bi bio to algoritam za sortiranje? Algoritam za sortiranje bi bio algoritam koji uzima jedan niz sa brojevima. Kakav niz? Niz sa članovima A2, A3, pa tako do AN. I šta radi on sa tim brojevima? On napravi permutaciju ovih elemenata. Kakvu permutaciju? Tako da važi jedan opšti uslov, a to je uslov da je AI manje od AI plus 1, gde je I naravno iz skupa od 1 do N. To znači da će kao rezultat ovaj algoritam vratiti sortiran niz. Znači, ako smo imali niz, ako je tipa ulazni niz bio niz oblika tipa 1, 4, 3, 2, 5, on će vratiti kao output 1, 2, 3, 4, 5. Koja je primjena ovih algoritama za sortiranje? Pa, recimo da ste vi klijent neke banke. Ulazite u banku, dolazite kod bankara i kažete ja želim izveštaj o svojim uplatama, ali tako da te izveštaj bude sortiran, da šifra uplate najmanje bude pri vrhu, a najveća pri dnu. Bankar kaže ok, nema problema, uzima sve one vaše šifre uplata, sortira, ubacuje u program, naravno, program to sortira, bankar to vidi, odštampa, da vamo papir, vi sve super, izađete iz banke i to je to. To je neka srećna priča, ali nije srećna priča tolika za programera. Tu on najviše to ispašta. Zašto? Zato što programer mora da odabere najpogodniji algoritam za sortiranje. On uzima tu neke veoma bitne faktore, tipa veličinu niza, recimo da je šifra uplate samo kombinacija 4 cifre, od 0 do 9, to je 10.000 kombinacija. Ali u realnom životu znamo da te šifre uplata imaju sigurno oko 16 cifara. Tako da to predstavlja veliki problem. Također, kakav je niz? On je input niz. Da li je blago sortiran, da li nije uopšte sortiran, da li su nizovi nasumično. Ima tu veoma velikih faktora koji igraju igru. Tako da sve od programera zavisi kakav će algoritam uzeti. Sada ćemo objasniti jedan veoma jednostavan algoritam. To je insertion sort. Insertion sort jest algoritam koji je veoma pogodan za rad sa nekim malim nizovima. Ok, hajde da pogledamo to na nekom primjeru. Recimo da imamo početni niz koji glasi 3, 5, 1, 2, 4. Ok, uzet će ovaj prvi element, stavit će ga ovdje. Uzet će ovaj drugi element, stavit će ga ovdje. I pitat će da li je 5 manje od 3. Nije, ostavit će ga tu. Uzet će jedinicu, stavit će jedinicu. I pita da li je jedinica manja od petice. Jeste, stavit će ovdje. Pitat će da li je jedinica sad manja od trojka. Jeste, od trojke, jeste, prebacit će ovdje. Pošto nema sad više s čim upoređuje, to će ostati tako. Sad uzima dvojku, pitaće da li je dvojka manja od petice. Jeste, premesti. Stavit će ovdje. Da li je dvojka manja od trojke? Jeste, premestit će ovdje. Da li je dvojka manja od jedinice? Nije, ostavi je tu gdje jeste. Uzet će sad četvorku, stavit će ovdje. Četvorka. Da li je četvorka manja od petice? Jeste, premesti je. Da li je četvorka manja od trojke? Nije, ostavi je tu. I tako insertion sort radi u principu. Kompleksnost algoritma predstavlja jednu veoma bitnu osobinu pri odabiru algoritma za sortiranje. Kompleksnost algoritma ima svoju notaciju i ona glasi O od neki izraz od N, gdje N predstavlja zapravo broj elemenata u nizu koji treba da se sortira. Ta kompleksnost predstavlja vreme koje je potrebno za izvršavanje nekog algoritma i naravno predstavlja zavisnost tog vremena od broja elemenata u nizu koji treba da se sortira. Sada ćemo da vidimo neke osnovne složenosti i poredit ćemo ih od najbolje ka najgore. Prvo imamo konstantnu složenost koja se označava sa O od 1.
Ta konstantna složenost je takva složenost da bez obzira od veličine niza koji treba da se sortira, uvek će algoritmu za sortiranje sa takvom kompleksnošću trebati isto vreme za sortiranje, bez obzira da li niz ima 50 elemenata, 500 ili 1000. Sljedeća po redu kompleksnost jeste O od logaritam n. To je logaritamska zavisnost i najbolji primer za logaritamsku zavisnost jeste binarna pretraga, koju ćemo kasnije u primjeru i objasniti. Oznaka za logaritamsku zavisnost jeste O od log od n. Pa, posle logaritamske imamo linearnu zavisnost koja se označava sa O od n. To je takva zavisnost da vremenska zavisnost raste u odnosu na broj elemenata u nizu koji treba se sortira. Pa posle linearne zavisnosti imamo i kvadratnu zavisnost, imamo kubnu zavisnost i među najgorim zavisnostima je O od n faktorijal. To jest faktorijalna zavisnost. Ova zavisnost se najbolje može opisati pri rešavanju problema trgovačkog putnika. Problem trgovačkog putnika jeste NP problem i to je problem koji je definisan ovako. Ako imamo trgovca koji kreće iz jednog grada, imamo spisak svih gradova koje on treba da obiđe i razdaljina između svakog grada. Koji je najbolji, najkraći put koji taj trgovac treba da pređe, ali tako da svaki grad poseti jednom i samo jednom. Ako bismo rešavali ovaj problem brute force metodom, složenost koja bi nam trebala jeste n faktorijal. Sada ćemo vidjeti na nekom još jednostavnijem primjeru kako da najbolje objasnimo ovu kompleksnost algoritma. Stavite se u poziciju profesora na fakultetu i neko od studenta vam je slučajno uzeo olovku. Ok, vi ste veoma strašan profesor i rećete samo ko mi je uzeo olovku da je vrati odmah. I kogod je uzeo tu olovku, on će vam vratiti tu olovku. To predstavlja kompleksnost koja je konstantna, odnosno ova. Bez obzira kogod je uzeo olovku, on će vratiti istog trenutka. Da li to bio prvi student, da li to bio enti student, da li ima 1.000.000 studenta, da li ima 10 studenta, bez obzira, ako ste vi dovoljno uticajni, vi ćete odmah dobiti tu olovku. Ok, hajde da objasnimo složenost O od logaritam n. Malo pre sam pomenuo da ću je sada objasniti i kako bolje objasniti tu složenost nego preko binarne pretrage. Šta je binarna pretraga? Recimo da imamo n studenta i podelimo ih u dve grupe. Neka ih nazovemo leva i desna grupa. I sada, vi kažete, da li je moja olovka u levoj grupi? I studenti kažu da. Ok, ova desna grupa, ćao. Levu grupu uzimate, delite opet na dva dela i kažete da li je moja olovka u levoj ili desnoj grupi. Oni kažu, na primjer, desna, hajde da promenimo, i uzmete tu desnu grupu, opet podelite na dva dela i tako nastavljate da pitate i delite grupe sve dok nam ne ostanu dve grupe od po jednog studenta. I tada ste našli svoju olovku kada kažete da li je moja olovka kod levog ili desnog studenta. To predstavlja složenost O od log n. Šta je složenost O od n? Tačnije, složenost O od n je to ako biste imali n studenta i svakom studentu pojedinačno priđete i kažete jel kod tebe moja olovka? On kaže nije. Jel kod tebe moja olovka? On kaže nije. Jel kod tebe moja olovka? I tako do n-tog studenta. Naravno, krećemo uz pretpostavku da sigurno postoje studenti koji ne znaju kod koga je olovka, ali postoji bar jedan koji zna da je kod njega olovka, to jest neće da laže. Ok, to je bila kompleksnost O od n. Šta je kompleksnost O od n kvadrat? Kada biste došli i svakog studenta pitali, aha, da li je kod studenta 1 moja olovka, da li je kod studenta 2 moja olovka, da li je kod studenta 3 moja olovka, da li je kod studenta n moja olovka, prvi student kaže ne zna, odete kod drugog, kažete da li je kod prvog, da li je kod drugog, da li je kod trećeg, da li je kod n-tog, on kaže ne znam, i tako idete do n-tog studenta sve dok ne nađete svoju olovku i to predstavlja kompleksnost O od n kvadrat. Sada ćemo preći na pravu stvar, sada ćemo napokon krenuti da objašnjamo neke zanimljive algoritme. Selection sort je jedan od lakših algoritama za sortiranje, pa ćemo krenuti od njega. Selection sort je algoritam koji zadati niz za sortiranje deli na dva dela, sortirani i nesortirani. Kojom logikom selection sort radi? Pa prvo nađe u tom nizu najmanji element, stavi ga na prvo mesto.
Ok, uzme drugi element, upoređuje ga sa drugim elementima i traži elemente koji su manji od tog trenutnog drugog elementa. I od tih manjih nađe najmanji i stavi ga na drugo mesto. Tako treći element i tako sve do n-tog elementa. Kako bolje skapirati selection sort nego preko primjera? Imamo primjer od 5 elemenata, a to je 18, 9, 95, 1 i 55. Kako će selection sort ovaj primjer da sortira? Ok, uzme prvi element, to je 18, i uporedi ga sa ostalim elementima i nađe manji. Manji od 18 su samo 9 i 1, ali između 9 i 1 najmanji je 1 i njega će staviti na mesto 18, pa će imati 1, 9, 95, 18 i 55. Ok, sad uzima drugi element i upoređuje ga sa ostalim elementima i vidi da je 9 zapravo najmanji element. I prepisuje taj niz, 1, 9, 95, 18 i 55. Ok, sad uzima 95 i upoređuje sa ostalim elementima. Upoređuje sa 18 i vidi da je manji od 95, upoređuje sa 55 i vidi da je manji od 95 i između 18 i 55 uzet će naravno 18 i dobit ćemo 1, 9, 18, 95 i 55. Sada će opet 95 da uporedi sa preostalim tačnije članovima niza, a to je samo 55 i pošto će vidjeti da je 55 manje od 95, zamenit će mesta i dobijemo 1, 9, 18, 55 i 95, što je naš sortirani niz. Kako najlakše dokazati kompleksnost ovog selection sorta? Pa, hajde to da vidimo na ovom primjeru od malo pre. Znači, imali smo primjer od 5 članova i šta radi selection sort? Selection sort zapravo napravi 5 poređenja. Ok, znači imamo 5 poređenja. U sledećoj iteraciji napravi 4 poređenja. U sledećoj iteraciji napravi 3 poređenja. U sledećoj 2, u sledećoj 1. I to je to. Ok, kada bi imali neki opšti primer od n elemenata, videli bi da unutra imamo n plus 1, to jest n minus 1, izvinjavam se, plus n minus 2, plus n minus 3, plus jedno poređenje, što je zapravo formula za sumu prvih n brojeva, koja glasi zapravo n u zagradi n plus 1 sa 2, što nam daje zapravo složenost od O od n na kvadrat. Sada ću vidjeti na još nekim primjerima kako radi selection sort. Ono što sam zaboravio da napomenem jeste da ćete dole u opisu na ovaj video moći pronaći link ka PDF-u. Taj PDF je zapravo moj seminarski rad na kome je koncipirano čitavo ovo video predavanje. Ok, šta imamo ovde sada? Ovde imamo website koji prikazuje to kako selection sort radi u zavisnosti od niza kakav zadate. Ok, hajde da ga pokrenemo. Inači imamo ovako, u prvoj koloniji imamo nasumično sortiran niz, u drugoj koloniji imamo skoro sortiran niz, u trećoj imamo niz koji je tako sortiran da mu elementi idu od najvećeg ka najmanjeg i ovdje imamo nekoliko jedinstvenih elemenata u nizu. Znači, ako niz ima 100 elemenata, imaće 20 petica, 20 desetki, 20 petestica i tako dalje i tako dalje. Ova crna strelica nam prikazuje, to je pokazivač koji upoređuje elemente i stavlja ih na odgovarajuće mesto. Ovi crni elementi, to su sortirani elementi, a ovi sivi elementi su elementi koji tek trebaju da se sortiraju. Vidite, ono što je zapanjujuće jeste da će selection sort, bez obzira na to kakav niz mu zadate, završiti u isto vreme, makar u ovom slučaju. Sada ću pokazati jedan mali programčić koji sam pronašao prilikom istraživanja o algoritmima za sortiranje. Ovaj programčić se zove The Sound of Sorting. Šta on radi? U principu zadate mu algoritam koji hoćete da čujete, odnosno prikažete, zadate mu koliki niz hoćete da programčić sortira i da li želite prave zvukove. I kada pustite algoritam za sortiranje, svaki put kada algoritam napravi poređenje i zameni mesta nekom od elemenata, on napravi neki zvuk. Hajde to da pokažemo kako to radi na selection sortu.
to. Sada ćemo preći jedan od zanimljivih algoritama sortiranja merge sort. Merge sort je algoritam sortiranja koji razvija mađarsko-američki naučnik John von Neumann 1945. godine. John von Neumann je bio naučnik koji je dosta doprineo u oblasti matematike, fizike, linearnog programiranja i takođe bio jedan od bitnijih pronalazača u 20. veku. Tokom Drugog svjetskog rata John von Neumann je učestvovao u Manhattan projektu. Manhattan projekat je bio projekat zadužen za razvoj nuklearnog oružja, to jest oružja koje je upotrebljeno na kraju Drugog svjetskog rata, odnosno bombardovanje Japana, to jest Hirošime i Nagasakija. John von Neumann je takođe radio na ENIAC računaru. ENIAC računar je jedan od prvih poznatijih računara koji su ličili na ove danas kao što imamo. Takođe, John von Neumann je bio i konsultant u nekim bitnim američkim granama vojske, poput američke ratne mornarice i takođe američkog vazduhoplovstva. Hajde da kažemo nešto više o samom algoritmu. Merge sort je algoritam koji radi na principu divide and conquer. U prevodu to znači podeli pa savladaj. Što to znači? Pa to znači da će ovaj algoritam uzeti niz od n elemenata, podeliti ga na dva podniza od n pola elemenata. Pa će ta dva podniza da podeli opet na dva podniza od n četvrtina elemenata. Znači imat ćemo 4 podnizova od n četvrtina elemenata. Tako će nastaviti da deli sve dok ne dođe od n podnizova sa jednim elementom. Šta će onda da uradi? Onda će krenuti unazad. Onda će krenuti da pravi podnizove od 2, 4, 8 i tako sve do originalnog niza od n elemenata, ali kako će krenuti unazad? Tako da on niz početni od jednog elementa spoji, to jest mergeuje sa ovim drugim nizom od jednog elementa, ali tako da napravi podniz od dva elementa koji je sortiran. Pa će onda taj podniz od 2 sortirati s nekim drugim, to je susednim, i tako sve dok ne dođe do niza od n elemenata koji je sortiran. Hajde da objasnimo kako radi merge sort na jednom veoma jednostavnom primjeru, odnosno nizu od 8 elemenata. Ovaj niz od 8 elemenata čine 18, 95, 10, 27, 42, 1, 15 i 55. Znači sad napravimo dva podniza od 4 elemenata. Znači imamo 18,95,10,27, to je kraj prvog podniza i odvojit ćemo ga crtom. Pa imamo 42, 1, 15 i 55. Sada ćemo od ova dva podniza od 4 elementa napraviti 4 podnizova od 2 elementa. Znači imamo 18,95, pa ćemo opet crtom odvojiti, 10, 27, crta, 42, 1, crta, 15, 55. Od ova 4 podniza od 2 elementa pravimo 8 podnizova sa jednim elementom. Znači imamo 18, 95, 10, 27, 42, 1, 15 i 55. Sada smo dobili 8 podnizova sa jednim elementom. Šta ćemo sad? Sad ćemo da krenemo unazad. Sad ćemo da pravimo podnizove od 2, 4 i na kraju niz klasičan od 8 elemenata. Ali kako? Tako što ćemo prvo, znači napravit ćemo ovako podniz, znači prvi, drugi element. I taj podniz od 2 elementa ćemo kreirati od ova dva podniza s jednim elementom. Pa onda posle opet pravimo jedan podniz sa 2 elementa od ova dva podniza i opet jedan i opet jedan. Sad, kojom logikom? Tako što ćemo uzeti ova dva broja, ova dva podniza i uporediti ih. Onaj koji je manji stavit ćemo na prvo mesto. Takođe ova dva, 10, 27. Takođe ova dva, bit će 1, 42, 15 i 55. Sada, ovi podnizovi imaju jednu veoma bitnu karakteristiku, to je da onaj prvi element u svakom podnizu je uvek najmanji. Hajde sada da napravimo, sad dobijemo imamo sada 4 podniza od 2 elementa. Hajde da napravimo sad 2 podniza sa 4 elementa. Znači, odvojimo prvo crtom, jedan odvajač, drugi odvajač, treći odvajač, jedan odvajač, drugi odvajač, treći odvajač. Ajmo ovako. Prvo, pokažemo pokazivačem ovaj element. Upoređujemo ga sa ovim prvim elementom. Zašto sa ovim, a ne sa ovim? Zato što sam malo pre rekao da je bitna karakteristika kod ovih podnizova to da je prvi element uvek najmanji trenutno u tom podnizu.
Ok, 18, 10. 10 je manje. Ok, hajde uporedimo 18 i 27. 18 je manje, znači ovdje ide 18. Ok, ostaje pokazivač na 27, hajde ga uporedimo sa 95. 27 je manje. I 95 nama ostaje, ono se prepisuje. Hajde sad ovaj primjer, to jest ovaj podniz. Znači imamo ovaj pokazivač i ovaj pokazivač. Upoređujemo ova dva elementa i dobijemo da je jedan manji. Pokazivač nam je ostao na ovom elementu, sad ga ovaj drugi pokazivač pokazuje ovde. Znači ovaj je manji i njega prepisujemo. Pokazivač je ostao ovde, upoređuje ga s ovim elementom, znači dobijemo ovde 42 i ostaje nam samo 55. I sada dolazimo do onog originalnog niza od 8 elemenata. Znači, hajde da napravimo. Ok, jedan pokazivač stoji ovde, drugi pokazivač stoji ovde. Upoređuje ova dva elementa i onda na prvom mjestu upisuje manji. U našem slučaju to je 1. Ok, ovaj pokazivač je ostao ovde, ovo se prepisalo. Znači, ovaj drugi pokazivač šalta, to jest prelazi ovde. Upoređuje 10 i 15. 10 je manji, 10 upisuje. Ovaj pokazivač prelazi se 10 na 18-icu i ovaj pokazivač je ostao tu gde jeste i upoređuje ova dva broja. Sada je 15 manji. Pokazivač na 18-ici je ostao. Ovaj pokazivač se translira ovde i upoređuje ova dva broja, 18 je manji. Ovaj pokazivač se prolazi ovde, 27, 42, imamo 27. 42, ovaj se translira ovde pokazuje, 42 i 95, 95 i 55 i ostao nam samo 95. Što je zapravo onaj naš sortiran niz? Nadam se da ste skapirali ovo objašnjenje, sad ćemo pogledati neke zanimljive video snimke vezane za merge sort. Ok, sad ćemo preko onog istog web sajta od malo pre vidjeti kako merge sort radi u zavisnosti od toga kakav mu niz zadate. Vidite da deli niz na dva dela, pa opet ta dva dela na dva dela i tako dalje sve dok ne sortira do kraja. Hajde da vidimo kako će merge sort da radi u ovom našem malom programčiću The Sound of Sorting. Ok, ja sam stavio ovdje da imamo niz od 20 elemenata, znači merge sort će taj niz od 20 elemenata da podeli na dva podniza od 10, pa će ta dva podniza od 10 da podeli na sve ukupno 4 podniza od 5, pa će te podnizove od 5 podeliti na podnizove od 2, 1 i 2 elementa, pa će onda te od 2 podeliti na 1 i na kraju će da ih sortira. Hajde vidimo to kako ide step by step. Prvo, ona prva dva podniza jednog elementa proverava i mergeuje i spaja u podniz od dva elementa. Pa onda uzima opet dva podniza od jednog elementa i spaja u podniz od dva elementa. Pa će se spojiti s ovim trećim, pošto je to onaj podniz od jednog elementa. Pa će da sada napravi zapravo podniz od 5 elemenata. Evo ga. Sad će da napravi drugi podniz od 5 elemenata. I sad će spojiti ta dva podniza od 5 elemenata u podniz od 10 elemenata. Hop, 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 hop. I sada će opet da napravi podniz od 10 elemenata koji će na kraju spojiti s ovim prvim podnizom od 10 elemenata, što će dati naš originalni niz sortirani od 20 elemenata. Hajde da pustimo i vidimo kako će to odraditi. I otprilike to je to. Sada ćemo preći bubble sort. Bubble sort se nekada u engleskoj literaturi također naziva sinking sort. Zašto sinking sort? Pa shvatit ćete iz logike kako radi bubble sort. Bubble sort zapravo uzima niz od n elemenata, uzima prvi element, upoređuje ga sa drugim. Ako je drugi manji od prvog, zameni mesta. Uzima drugi element, upoređuje ga s trećim, ako je treći manji, onda trećim i drugom zameni mesta. I onda se treći sa četvrtim menja ako je ispunjen uslov da je četvrti manji od trećeg i tako do kraja.
I šta uradi kad dođe do kraja, on se vrati na početak liste i opet krene da upoređuje element po element. Maxwell's bubble sorta u najboljem slučaju jeste O od n, u najgorem slučaju jeste O od n na kvadrat. Sada ćemo objasniti bubble sort na jednom veoma prostom primjeru. To jest, imamo niz od 6 članova, niz koji čine 98, 18, 5, 10, 27 i 42. Ono što sam zaboravio da napomenem, a što je veoma cool kod bubble sorta, to je da bubble sort u toku proveravanja ovih uslova i idenja, da se tako izrazim, kroz neki niz, on će onaj najveći element da uzme i pomeri na kraj. I onda kasnije neće vršiti iteracije sa tim zadnjim elementom. Zašto? Zato što je logika celog bubble sorta da se najveći trenutno element u nizu uvek stavlja na kraj. Sad ćete da vidite. Znači, bubble sort kojom logikom funkcioniše? Bubble sort uzima dva pokazivača i stavlja prvo na prvi član niza, a drugi pokazivač na drugi član niza. Ok, upoređuje ih. Ako je drugi član manji od prvog, zameni mesta. I sada ćemo ovdje dobiti 18, 98, 5, 10, 27 i 42. Ok, uporedio ova dva člana niza, sad će da uporedi ova dva. I sada imamo 18, 5, 98, 10, 27 i 42. Znači uporedio ova dva, sada ću uporediti ova dva, pa imamo 18, 5, 10, 98, 27 i 42. Ok, uporedio 98 i 10, sada ću uporediti 98 i 27. 18, 5, 10, 27, izvinjam se, 98 i 42. Uporedio ova dva, sada ću uporediti ova dva i dobijemo 18, 5, 10, 27, 42 i 98. Kao što sam rekao, on će uzeti najveći element u nizu trenutno i staviti ga na zadnje mjesto. Vidite kako 98 u onom input nizu, to je nizu koji bubble sort treba da sortira, prvi element nam bi bio najveći u tom nizu i nakon nekoliko iteracija on ga stavio na kraj. Ok, ovaj deo, to je ovaj šesti član, posljednji član niza, se smatra sortiranim. I sada će bubble sort da se vrati na početak niza i opet da upoređuje ove članove. I opet će naći najveći, generalno, broj među tih 5 preostalih članova niza i staviti ga na kraj. U ovom ovdje slučaju to je 42, mislim najveći broj trenutno u tom nizu i on je već na kraju, ali sad ćete vidjeti kako se vrše sledeće iteracije bubble sorta. 18 i 5, 5 je manje od 18, zameni mjesto. I dobijemo 5, 18, 10, 27, 42, 98. Ok, uporedili smo 18 i 5, sada upoređujemo 18 i 10. 5, 10, 18, 27, 42, 98. Uporedili smo 10 i 20, ne, uporedili smo 18 i 10. Sada upoređujemo 18 i 27. Vidimo da je ispunjen uslov, upoređujemo 27 i 42. Vidimo da je ispunjen uslov, 42 i 98, vidimo da je ispunjen uslov. E sada, ovo nije kraj. Bubble sort će smatrati da nije sortiran tek kada uradi celu iteraciju, to jest sva poređenja kroz ceo niz, bez jedne zamene mesta. Znači, sada će bubble sort reći, ok, sad da se vrati na početak. Ok, ispunjen uslov, ispunjen uslov, ispunjen uslov, ispunjen uslov, ispunjen uslov i ovo je zapravo naš sortiran niz. I tako funkcioniše bubble sort. Hajde da prikažemo kako radi bubble sort u ovom malom programčiću The Sound of Sorting. Hajde, idemo korak po korak. Prvo, pokazivači pokažu na prva dva elementa, uporede ih i ako je ovaj desni manji, zameni ih. Pa onda upoređuje drugi i treći element. Ako je ovaj treći manji, zameni ih. I tako do kraja liste. Hajde sad ću da pustim programčić da odradi svoje, pa možete vidjeti vizualizaciju ovog bubble sorta. I to bi bilo otprilike to. Sad ću vam nešto više reći o shaker sortu. Shaker sort inače se u literaturi pominje kao bidirectional bubble sort. Koja je razlika
između shaker sorta i bubble sorta. Malo pre smo pomenuli da bubble sort vrši poređenja u jednom smeru. A šta radi shaker sort? Shaker sort isto radi poređenja prvo u jednom smeru i umesto kao što se bubble sort vraća na početak liste, shaker sort kada dođe do kraja liste krene da radi poređenja u drugom smeru. Slično kao kod kretanja shakera za koktele, po čemu je dobio naziv. Kompleksnost u najgorem slučaju ovog algoritma je O od n kvadrat, mada uglavnom je O od n. Sada ćemo vidjeti na jednom jednostavnom primjeru, istom primjeru kao malo pre za bubble sort, kako radi shaker sort. Znači, ovdje imamo niz od 6 elemenata. Malo pre sam pomenuo, ako ste gledali primjer za bubble sort, da bubble sort u jednoj iteraciji kada ide na desnu stranu uzima najveći element i kako vrši poređenje, taj najveći element prosleđuje na kraj liste. A šta se dešava u shaker sortu kada shaker sort krene, kada dođe do kraja niza i krene da se vraća na početak niza? On će pronaći najmanji element i prebaciti ga sa kraja liste na početak. Pa kad opet krene da vrši poređenje s leva na desno, opet će najveći element se da vraća i onda najmanji i tako non stop. Kao što sam rekao, kao kod kretanja koktela. Hajde da vidimo na ovom primjeru kako radi zapravo shaker sort. Znači imamo ovako. Prvi pokazivač na ovo mesto, drugi na ovo, poredi ova dva elementa, vidi da je 98 veće od 18, zameni mesta. 5, 10, 27, 42. I sada otprilike poređenja su iste kao kod bubble sorta. Znači sada uporedi ova dva elementa i dobijamo 18, 5, 98, 10, 27, 42. Ok, sada ova dva elementa poredi. 5, 10, 98, 27, 42. Pa opet radi poređenje jedno. I opet poredi ova dva broja i menja mesta. 10, 27, 42 i 98. Kod bubble sort bi sada opet došao na početak liste i krenuo da upoređuje. Sada shaker sort krene unazad. Sada ovde su bili malo pre pokazivači, sada će pokazivači ovde da dođu. I sada poredi ova dva broja, vidi da je 27 manje od 42 i neće im zameniti mesta. Takođe, vidi ovde da je 10 manje od 27, takođe im neće zameniti mesta. Vidi ovde da je 5 i 10, 5 je manje od 10, neće zameniti mesta, ali vidi 18 i 5, da je 18 veće od 5 i zamenit će mesta. Dobit ćemo 5, 18, 10, 27, 42 i 98. I sada će opet krenuti od početka. Znači, uporedit će ova dva broja, vidjet će da je uslov zadovoljen. Uporedit će ova dva broja, vidjet će da je uslov zadovoljen i zamenit će mesta, zato što je 18 manje od 10. Dobijemo 5, 10, 18, 27, 42, 98. I ovo je zapravo naš sortirani niz. Sada ćemo vidjeti nekim zanimljivim primjerima kako radi shaker sort. Hajde da vidimo kako radi cocktail shaker sort preko ovog malog programčića The Sound of Sorting. Stavio sam da je niz od 20 elemenata i hajde da ga pokrenemo. Idemo step by step. Cocktail shaker sort će u ovom slučaju krenuti od nazad. I one elemente koji su manji i koji su sa desne strane će stavljati na levu stranu ako je taj element manji od ovog sa leve strane. I tako do kraja niza. Kada dođe do kraja niza, krenut će opet iz početka na desnu stranu. Hajde da ga pustimo da sam sortira ovaj niz. I tako bi otprilike funkcionisao cocktail shaker sort. Sada ćemo preći jedan, po mom mišljenju, veoma zanimljiv algoritam. Ovaj algoritam se ne koristi skoro nikad u praksi, već samo u teorijske svrhe kao predstava nekog najgoreg algoritma za sortiranje. Ime ovog algoritma jeste Bogov sort. Takođe, negde u literaturi se spominje kao stupid sort i negde kao monkey sort, što u prevodu znači glupi sort. Ok, zbog čega je ovaj algoritam glup? Pa, recimo da je njegova logika rada to da on uneti niz koji treba da sortira,
proveri da li je sortiran, ako nije, napravi permutaciju tog niza, proveri da li je sortiran, ako nije sortiran, opet napravi permutaciju niza. Ok, sa čime to možemo porediti? Pa, recimo da moramo da sortiramo kuglice za loto. Njih ima 39 sa naravno brojevima od 1 do 39. Kako bi njih sortirali uz pomoć bogosorta? Tako što bi uzeli sve te kuglice, stavili u jednu činiju, promešali i krenuli da vadimo jednu po jednu. Ako vidimo da je prva kuglica koju smo izvukli nije 1, onda ćemo vratiti, opet promešati i opet izvlačiti sve dok ne dobijemo 1, 2, 3 i tako do 39. Ok, Hobble sort jeste neoptimizovan, ali da li postoji nešto neoptimizovanije? Pa postoji Miracle sort koji radi na principu da proveri da li je niz sortiran, ako jeste, onda to je to. Ako nije sortiran, proveri opet. Znači, bukvalno čeka da se neko čudo desi. Ono što sam zaboravio da napomenem jeste kompleksnost bogosorta. Kompleksnost bogosorta u nekom najboljem, idealnom, naravno nemogućem slučaju jeste O od n. A u nekom prosečnom slučaju jeste O od n-1 u zagradi faktorijal. Ok, to je veoma, veoma loše. Hajde da vidimo na nekom primjeru kako radi bogosort. Recimo da imamo niz od 5 članova koji glasi 20, 2, 5, 18 i recimo 6. Ok, ono što treba da dobijemo na kraju jeste 2, 5, 6, 18 i 20. Ok, bogosort kako radi? Uzet će ovaj niz, proveriti da li je sortiran. Vidi se da nije sortiran, naravno. Napravit će permutaciju ovog niza. Recimo da dobije 5, 2, 18, 20 i 6. I sada opet će proveriti, nije sortiran, opet će napraviti permutacije sve dok ne dođe do ovoga. Hajde da vidimo kako radi bogosort u ovom našem malom programčiću za sortiranje, odnosno The Sound of Sorting. Ok, imamo ovde jedan veoma prost niz. U ovom nizu imamo samo jedan najmanji element, jedan najveći i svi ostali elementi su iste vrednosti. Ok, ovo je veoma, veoma prost niz za sortiranje, ali iako je toliko prost, bogosortu će i dalje trebati puno vremena da ga sortira. Hajde da vidimo step by step kako će bogosort da radi. Imamo prvo deo gde bogosort proverava da li je niz sortiran. I kada bude došao do ovog ovde dela, kada bude video da zapravo niz kreće da opada, reći će, ok, niz nije sortiran, hajde da izvršim permutaciju ovog niza, to jest da zamenim mesta nekim članovima. I tako će bogosort da izvršava sada permutaciju ovog niza. Sve dok opet ne krene da poredi. I kada opet bude video da niz kreće da opada, uradit će opet permutaciju niza. Hajde da ubrzamo malo ovaj algoritam i da vidimo otprilike koliko će mu vremenski trebati da sortira ovaj niz. Ubrzat ćemo još malo. I to bi bilo otprilike to. Ok, ovo nije nešto puno trajalo, ali ako uzmemo u obzir statistiku, bogosort je zapravo 12.466 puta pristupio ovom nizu. Uradio je oko 2258 poređenja članova niza, što je poprilično neefikasno, iako je ovo niz samo od 20 članova. I naravno najlepše za kraj uvek ostavljam, a za kraj sam ostavio ovaj jedan projekat na koji sam naišao dok sam istraživao algoritme za sortiranje. Ovo je zapravo projekat mađarskih studenta u saradnji sa nekim rumunskim univerzitetom, gde studenti kreiraju takve snimke da predstavljaju algoritme za sortiranje uz pomoć nekih narodnih igri. Znači ovdje imamo na primjer Quick Sort koji je realizovan uz mađarsku narodnu igru, pa na primjer imamo Bubble Sort sa opet nekom mađarskom narodnom igrom, pa imamo Insertion Sort sa rumunskom zapravo narodnom igrom i tako dalje i tako dalje. Sad ćemo pogledamo na kratko jedan snimak i da privodimo ovo kraju.
Ovo je meni bio prvi snimak koji sam pogledao vezan za ovaj projekat, a ovo je zapravo realizacija Bubble Sorta uz pomoć mađarske narodne igre koja se zove Cango. Sad ćete vidjeti otprilike za par sekundi kako se oni lepo ređaju nesortiran niz. I sada, kako radi Bubble Sort, kao što sam malo pre objasnio, ako je desni broj manji od levog, tada je ispunjen uslov i tada će u ovom slučaju igrači zameniti mesto. I naravno, onaj koji je trenutno najveći broj u nizu će otići skroz desno, a u ovom slučaju tu je osmica. Hajde malo da vas ostavim da uživate u ovoj mađarskoj narodnoj igri. I sada osmica i devetka se više neće porediti i ostaje samo ovaj nesortirani deo niza. Toliko o današnjem video predavanju, nadam se da ste naučili nešto novo. Ako imate neke sugestije ili predloge, slobodno ostavite to u komentaru, meni će veoma značiti. Pa, toliko za danas. Vidimo se.